Inglong ari ahawar kedo mesena school kaveda dajok. Laso ahawar klimsomar sarpi sarbora atumta asomar atumaphan loke pathek donangji pumathasi bang kachongthui dampen bang hem kachupidun dolo. Lasonsi Singhasan MAC constituency kaparlo disobai paklangso ahawarta mesen ka school kavedetpen Dongkasarpo along inut arnam kardom Asadhu Kangbura Kro Laso klimsomar atumaphan mesen lo kapacharli ponpopu kachongthui damsi bang thongkep rapli klimsomar atumaphan wandetlo. Bonta laso asadhua bang kaprek ahem thon dampen ke thon damvek ahem pen inut along tangka suri hini suri si kecho endundun. Laso birtalong si aning keme Singhasan Youth Development Committee konchun ba muthi rongpi lapen APSLC klembang phudiuri terang atum chelang si adim aklong an paledam. Dongkasarpo along kam humri dampen Dongkasarpo along lapu an klimsomar gibi athai ave put hekdam long pen labang thongkep rapli klimsomar adumaphan puthot amethang ahem pache dam thulong lo. Ini nilito nadak Dongkasarpo an nang humri nang tok laki. Tumi dikhat cethang tup lo. Mane aphere meme ang Tapos si nilitum thegdam long lo lasi toda badap nilitum cibirta si lapu APSLC pen aki hai deuri terang lapen nili SYDC General Secretary lapen lapu Finance nilitum atim atum dolo lasi nilitum ladak anang humri lo lasi ladak na humri det pana phi nilitum kachini da mabang pela hello je bang thong ke rapli au sumar ladak kipa doji kipa chuji adimagi nilitum thegdam long le lasi holadak pen bang thong ke rapli au sumar wan det pen ladak adon along kaprek adon kaprek amuni retum sinang humri si hayu sumar phan pon lo sila bang so pathak alam labang so sumar asar pi sabura phanang si birta si nilitum phan birta lo lapena hok lo alama bang ke karbihian kang bodet ji lapu bang ke kali ba pupene kisung ke pode ji bang kali sitame isi asar pi sabura mate guardian atum bang ka phire meme ke matha dam lo je asumar ladak labang so sar bura long ladak Dongkasarpo long ki bi ke pathek dunje phan ke pari dunje phan se alang tum nang thon dun lo mate osumar atum cirung bang asinona bang ke lapuson along adona lahi sumar tum phan pon no nona bang ki kisum thekti ka son lo sinon piniani si laho sumara phanel tum chepon lo adak pen gari nang to ise chepon lo piniani si asar pi sabura tum hempale lo non adak bang kom dola laso sumara phanel tum non pon po asar pi sabura ri deng hodai dam po resi josemet Singhasan MAC constituency kaparlo disobai paklangso ahawardon pharopho sosedo. Laso ahawar school mesen kabe ajok si lason alam klanglong lo. Laso ahawar along mesen school ki kim kerang PG aphan Singhasan Youth Development Committee konchun ban muthi rongpi pen chuning ripon. nili ka chuning ri dam je bangke disubaya hawat don pharop po susi apirthe haladak school ave paklangso haladak school ave laso school ka bia joini si piniani si lahayo soma kibni thak bongmu maro soma piniani si ladak kisung nang cicak nang lo kido kicu ke thak di adu ka bia kisung nang cicak nang lo Dongkasarpo along Asadhu Kangbura Kro bang disobai paklangso ahawar mesen school ave pochini si laso ahawar dampen mesen school along lo nang kapacharli ponpo pusi lahai klimsomar atumaphan pondetlo. Bonta Dongkasarpo along kedo ke thak mesen adim ave anta ke waisi nang pacho lapen klimsomar atumaphan inut along tangka suri si hini cho endun si kaprek ahem along bidun lo. Klimsomar atumpe chethan pon nili tumaphan ke nang kacho jor ason lo puta chethan pon thu ang tuma kumalo nang karne pang sabura masar brala nan sala josmaling pipi oman ye babu pi pai mang ye kabandang hang pi chan arong men ke monseng de thera chanin nang tum kuna ben sinon ke wang lo kuna lo nang tundam damka ke kam se dam kapacharli dam school chali yam hasi dam poli chalok chewang thuje ge hadak doi building pula yanda ve te dag ben nang tuma kumalo nang karne pang sabura masar brala sini
Nama pon bang kini. Kangbura Kro uma. Ante nang tuma phan hal da kichu kijun ke. Anta ke vai ke. Anta ke vai. An hai ta ke rek thoi. Han hai ta ke rek di. Lang ke nang tuma phan along ladak bang thong kera pli nang ki pon pen ladak pak lang so de sobai ha war pen nang ki pon pen hodak nang tuma phan along nang ki bidai mi phan si nang ki pon ma mate ilong vet nang tuma phan nang birap pet lo nang pachali phan Nang bira pet pe long. along se nang tum phan nang pon tabare lo di adon si nang tum phan nang ke sodam lo puya le he ke jora teng lo di pene pharo phosuri si la puson si ka chupon si la so abang phu abang ke ka chupon polam le he lo wa do thapui no ola sota ola hai somon cha nang tum phan komal kopi phan si la dak pe nang tum phan hem pan nang kar ni pon ola kopi pon nang padok nang bai se nang tum phan hem pan ha dong ka nang tum phan pon nang phan pon pi thai ka ne than Latala lojo. Hola pulo. kopi kam se nang pon nang Hostel tu puga hostel kan dun cuma. hudak le rok pe hostel do mal Awe. Wal hai ta we ke thang awe. anta hudak le rok pe nang tum pilo matha ke hudak Joy si kitin lo ma. Awe dat kan. anta no nang tum pilo matha No hem chidam tu ko. bang kon nang tum dak pen ja dam chi chini ma bang kon tum phan 32 jan. Hala. Ke dui tala pula ke ining rung thak la dun joi da. Mane dui tala pusat tali mane school ada gi sila dak nang tum phan nang padok nang bai pon le nang tum phan dak nang pon an ka than tha pipi nang bai pon sila dak pe nang tum phan nang pon ro blok pi ko son ke do ke tha ke chu ke yun ma ko pipi nang tum phan na nang than ka nang pa jume pen nang padok pa sila tum phan dak pe nang pon lap Apon hostel da le rock pen thang school awe angke ang sota ke wai hai si chunang rong lo angke hodai thang la we det kan chuma angke anu rang po pharo pho suri si lai si pidun pong ke nitum hai allo ilong nu sing pa dun tai lu kalau dak kira Apu jala kumano. kuma pura nang karne ba ke kopi kam ma se na ha kopi kam nang ha ke na na ke nang kopi kopi lagi klem ke de kena tu la daga ma dak ko na jaga nang tum chi chini man te dongka ni parfur non ke ko sala no tum skol do no man mentil ka ba ni kan bak do ko tiap mak ko yo